Геническ районынан Рыкова койынды жами құрылышы башланды. Ерлі Фалях ден жемиеті бұл мерасимге койве қомшы көйлерде яшаған қырым татарларына давет етті. Койды 2000-ге яқан қырым татары яша екен. Ерлі акимиет жами құрылмасы үшін ярым гектар топырақ айырған. Бүгін территорияда темел қойылмасы үшін ішлер өткерілді. Жами лейхасыны япмаға Анкара дернегі ярдым еткен. Жами янында медресе құрылмасы да көзде тұтыла. Мерасимде ерлі сакенлер қырым мұсылманлары муфти Сайдер Рустемов, Дүния Қырым-Татар Конгрессінің президент Муавин Алин Руслямов, Меджлис ве аскер бірлешмесінің азалары иштирак етті. Изатсыз левхамызны сейр етмеге теклиф етеміз. Ки, егер сізден бұрысы бір жами құрса, бір құшның обасын біле азжа olsa, Allah s.w.t. gelecek dünyada ona ev kurur. Başka hadiste Resulullah s.a.v. buyurdu ki, eğer de sizden burası Allah rızası için, yani ihlaslı, samimiyetle bir cami kursa, Allah s.w.t. ona benzeyen bir ev kurur. Bu cami olsun merkez, bütün hayır işlerine, bütün burada iştirak etken insanlara sevap ömürlük olacak. Öbüründe de olacak. Sevabı kite veredik. Herkese kim iştirak etti buna, kim yardım edecek ileride okudu, kim getirecek buna kitap, daha bilmemişler. Bütün yapkan şeyleri cami turganacak, millet kullanacak bu caminin. O zamancak bizim kemiklerimiz çürüp gider hepsi. Ama öbür dünyada ruhumuz yaşayacak. Bu sevaplar ketecek bize. Bunu yaxşı ağnap alın. Bu en ana Rusya tüyordu valuta degen bir şey. Cami yana kurmaya isteyik. En çok ne kadar çok olsa cami o kadar güzel olacak. İstanbul'da Erulisa'da bir evden camiler bizce de çok olsun. En cülber olsun. Ben bay olsaydım ben вообще en balaban cami yapardım. Фундамент будем там копать посередине, где вот жучами, там уже будет фундамент. Yardım gerek, ihtiyaç gerek. Planlaştıramız öyle orta, bu büyük bir proje değil, proje değil. Yani mesela 130 metrekare bir cami kurmağımında. Allah dedim, Bismillah dedi ve bir hayırlı işi yapıldı. Allah SWT onu bırakmaz. Ve müracaatlar edeceğimiz. Diyanet ki bizim fondlarımızga da yazarız inşallah. Ben eminim ki Allah SWT bir yolunu açar. Bugün başlayıp yapacağımız cami. Уже proyektleri de hazır, her şey hazır. Buna horu çalışmak gerek. Buna endi çalışamız. O fundamentli blok alıngan endi. Уже parasını da төлediler. Endi дело за техника деген gibi. Bunda ballar var, Tatar balları var, ekskavatorları var. Gelip yardım edip tranşeyi hazırlasın, şibiyonkanı засыпать etip bloklarını tizip koyacağımız. Bütün cemaat toplansa biz de dostlarla, üç dostumuz toplaşıp geldik bunda. Biz de tikaran yardım ettik. Çünkü bu Allah'ın evi. Allah onlara herkes her daima yardım etsin. Tutkan işlerin on getirsin. Yıllarca isteyik birlik beraberlik olup cami kurmağa. Dindarlar hepsi toplansın da bir camide ibadetlerimizin kılayıq. Bizde var cami. Biraz bizim Kırım Tatar adetlerimizge kelişmeyen, yaraşmayan şeyler ola. İnşallah bizde imamımız var. Endi imam muftiyattan kararlanır. İnşallah bizim hem ballarını öğretirler din okuğuna. Hem yaparıq. Hem imamlıkta yapar. Halka hepsine müracaat ettiğimiz bizge kol tutunuz. Akçıdan olsun, neden olsun, nasıl olsa da bu camini kurayıq. Вот сейчас мы точное направление на Кыблу определили, иншаллах. Копаем фундамент, иншаллах. Yarım hektar bunda toprak. Buna yeter hem camide kurmak hem medresede hem de küçük bir kabristan yapmaya çaremiz olur. Ne olsa Allah'a ne diyeyik biz her vakit.
балалар, torunlar hasta olsa da Allah'a ne diyeyim. Поэтому только camiye geliyik деп Allah'a. Мында да Кырым татарларыбыз жашай. Булар үчүн бу да Кырым. Эң бөле бир юреклери ачык, янган сойлары, ватан деген сойлары мында калган убакытлары 60-70 сенелерде булар биринчи кайткан эдилер Кырымга. Ама да убакытлары уларга чаре болмадан да калмак. Сак болсунлар, бул жамаат ким жардам эткен жамаат, Туркиядан да жардам келди, мына баштадылар, проект яптылар, ого кадар чок сак болсунлар. Ама да жамаат өзү казып башлаган, ниетленген соң казып да башлап жами намазларын окумаган жиз иш жүрүшмөйдү. Ашхаду ан ла илаха илlallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber.